Kashiti kabaningkong Upol siya Thessalony. Upol baru Silvanus baru Timothy siya kabalang ki Thessalony kabahaw ublay obaw kupa baraw Jesus Christ obaw try kajing ayay hapi bat kajing suk ngi ayngu haw ublay halagas ngi nakabanta chong pi baro dagaba panlong ya kajing kan mau ya pi hagajing dawai jongi dagaba kan mau klem da put ya kajing le kajing nget chong pi pada kajing 3 minut kajing iet bad ya kajing ya sya kajing kermen hau Jesus Christ obaw dra jongi hakmat ublay jongi baru kupa habangi tip ko para banget bala iet do ublay ya kajing jiet ya pi namar ka gospel jongi kamshim lawan hapi syutang haga ketin hi henry haga boru bad hau mensim bakhoj bad haga jing scam shibun ken kumba pia tip ki bakumnu ngilapan iya de shapi nakabanta chongpi te pila jalong ki nong ya pertu bud yangi bad ya utrai haba pila pediang ya kata kejing haba pila pediang ya kata kaketin hapring shibun ke jing jenjar da kejing kemenu mensim bakhoj bakumta pila jalong ke rukom ya kita ki banget baro ha Makedonia barakaya naman na pila sawano kaketin kajong utrai omtang ha Makedonia pada Akaya Henry hakajaka baro kajinget jongpi kaba showblay kala priang keleng ba omdon kamshu yangi ban kren AA namar makihi kia penbena syapang jongi kaba kumno kajing priang jongpi yangi pat kumno pila pai showblay nagi blay tau ban syakri yo blay ba em bat ba shisha bat ban kmeilenti yo ukhun jong una beneng yo bala penmi pat nakibayam o jisuken o bepelat yangi na kata kajing bitar kabansawan.